Pini Inglongkiri CKPLT Rising Day Ketalon Pon. Dipu Government College along Bang Paroner Capsu Sike Charlie Atu Merit List Kilong Dundia Jok Kachisong Padopot. Toko langso FP Sob Ahem Pu Sikari Terang Rat Atumapan Kipinang Jia Sang Paling Limlap. Inglongkiri Abirta pen niri Samirup talinteran pi non arju itha Abirta angton pen. Pini ang Inglongkiri CKPLT Rising Day Ketalon pon karbi longria farman lapen karbi khaya farman kerai komdon jia farman karbi People Liberation Tiger mate KPLT asong pu resim kang tangke ot asong kedam tang suri ingkoi rakri si aningkan arkoi ni final cap amahang pathek ponlo. Karbi longria hawar monsam donang ji lapen ingsam jin pen karbi arat akar I ahem prek India Constitution along kitop Article 244A Autonomous State Karbi Anglong Autonomous Council along Kacharli bom lapen Assam arat Pangri pen Central along Kachari bom atum pen Cingki Cithan pen Kapacun Ponji Ning Thesi KPLT atum monsam mahong jayalong Wanglo. Pini arkoi ni final cap KPLT ingdeng Crazy amhang kethek arni dipu 5 mil chituanala KPLT designation camp along katalon pon adap porphai proxira chitim apor KPLT amai phu ran rong pipen KPLT alama kangthur pangjir pon lasso aphi KPLT klema bang phu apran kedam atumaphan KPLT Defense Secretary Richard Derapen kachiki mu amilur ke kaipon dipu pen Inglongkiri Abirta আমাৰ যোনটো নেশ্যনৰ অংগদিন গতিকে আমাৰ যিমান নেকি আমাৰ বা অস্ত্ৰ সামৰিক বা এইটো কি আমাৰ পোচাক যিমান আছে আমি এইখিনি মানে আমি জ্বলাই দিলোঁ গতিকে এই বস্তু সামগ্ৰী লৈ মানে পুনৰ সামাজিক কাৰ্য লিপ্ত নহয় তাৰ বাবে আমি আমাৰ যদি আমাৰ বস্তু ধৰণি জ্বলাই কিনি আপোনালোকে মানে আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ যদি কাপোৰবোৰ বেলেগে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব বুলি আপোনালোকে হয় এইটো আমাৰ কাপোৰ দি সেইটো কোনোবা অন্য মানুহে যদি ব্যৱহাৰ কৰি সামাজিক কাৰ্যত যদি লিপ্ত হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ দায়িত্ব নহয় দায়িত্ব বেছি Pini chithi ni pha inquiry ni Dipu Government College along Bang Paroner Capsu Sike Charlie atum Merit List Kilong Dun de Putha Case E Lamding Road Branch Dipu Government College Student Union Society Lapen Amen Keklang Dun de aning kido ke Charlie atum kachisong paduponlo ke ongdong ake Charlie abang pu bang pi atum ke kido ke lak det ajok private college lapen bang adet Charlie dun un e lasi prabjin pen ake hai CEM tuliram ronghang higher education EM Jagat Singh ingti lapen Dipu Government College Principal NK Sarma aphan laso kisong pen pajok nangji pusi ke hang ponlo Dipu pen Inglongkiri Abirta Secondary education ke autonomous councillor deng sido secondary education ke autonomous councillor deng sido protante kopi posi hala bangsa jak kom cihar jak jidet ma labang ke mang humeme lapen isi pen mang langdam protante ilitum la bangso di Government College along principal Dr. Nirab Kumar Sarmata isi Kaciparo ka banglalo Karbinglong autonomous council lang plot penangan order bokha alang state government pen wangko dak joy pesik ten tak ten polititi kasi non kibang jilang ni dili autonomous council phan ki puang tung kacuri kang tu biralo labang so secondary education itu Karbinglong autonomous council ari ting sidu plotante nang tum jakong chihar jakpen labang so institute phan permission ji phan tum tungri ponlo lapen prabjin pen permanent solution ki wanji phan tum Karbilo chole song pen athe aningkan wangke ini tum also marfan Cisong long kam kiwan mang ini tu baca cincin sudu. Alang itu cisong pema, lo tung cali pema. Non telang dam teme. Non nipai ingko rap cipen dak 6 semester lo final exam cengpo. Boy pitch tame TTC part 1 tum asap sup. Admission ke siksak doko ko jong ni sai jok ji cisong onong ko. Dasi itum karbi asu martu cisong pema mati lo tung cali pema. Hala bang ni tum mathadam beg dang ji. Dasi nili kanung ji pun ka tum education in charge EM litum jaga sing inti tame dak asap so important pidun cetha la pen Dipu Government College akisung kupima kosonma konna pesila pangso kisung kile ma pusi alang litama thasi Open College a principal pen chenglok dak employee la pen dak union body to men chingwai chi sai si kabang so college
mesen je phan ili tu sar joko sing kita labang ke makha vek dang ji ate alang li deng sido labang so institute ki pa mesen ji ma panu dak ji ma ate in charge ke alang li pidak ate alang li phan ta me prap jin pen labang so college dong aning kan wanga son kali det pining mesen pen result a solution ki pa wanji phan sin ili tu alang li phan ta chu diri lo Toko lang so FP Sopen kedam tang 1986 aning kan pen ki nilip choki hula lem sa long pen si sang long bom lo bonta phi 2015 pen KMS koila matilem thir thip si 2015 pen non an ki dak pen si achik lo jon wang ta sang long bom lo bonta sekari terang ka choma thake ration card along sang aphai la pen rita kaita tokte kaprek a register along si amen la pen rita ke tok sang kerona hot thuli pen lin le plastic a ting pen sikipi inut pen lin pholong vek nang ji sitalong le chuning lockdown apora hot esekta additional a sang ke rada tum phan ron re la pen pining 2021 lockdown a hota rada tum phan ke additional a sang ke ron re achik lo jon wang ta chikloi jon pen e phong phong general a sang ansi ron pon chot chot la pen la so lama hok pet kilong ji aphan ms koila matilem khonchon bang mon sing tiron aphan arju a hot ke sikari terang aphan ke achik lo jon wang ta rada tum aphan ron loi pu general asang la pen additional asang ta kaita dak pen ke pale verlo ako long bom pu ang thek ke kes me mu achalan ta do pusi pachini pon apong batay rada tumaphan a mek renglor pen ka chong thui alam chichak dor sito ko lang so FP sobarlo ration card ka do ka we pen bang 75 card pini rong pli arong toko lang so komal han se arong himay han se arong nok bi han se arong la pen dhon sing han se arong rong pen batay hini ke thom sikari terang aphan ahok alam arju pon bomlo bonta lang chikchok chikrong credit ajoini pini SRP mar lapen rong asar GB atom sar theterang khoya teron sinetson ingti samsing hanse hun hanse lapen lukhiram hanse lapen bang pharo so serada tum to ko lang so FP sob ahem phu sikari terang aphan food and civil supply department EM Raju Tiso lapen ke Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Rong Hang atom prabjin pen ke chopang lim asai lang no aputhak sodak pen inquiry serak nang ji lapen jok sing sai se det pulote rat thorpak pen rat atum kilong nang ji ateng long letik ke chisong pon nang kok po pusi pupon nilipen sundor signar Inglongkiri Abirta Sitame ilitum ka dorkar bang ke komentu apodong ka dorkar po nemati chichini ne jong si card isu se bedang te la ke dokumen xerox pen pidunang polosita itum ke kama velu lagi bang nang boy phak ko jong si nang boy lo bedang te ha bukajan pen ansi dam pen jong si na nang boy che bang thu pote ilitum ke la soni kam suli le lo mati la si card isu nei la pen sang ke inut pen lin pho bote la lin pho lin vek nei lin le budang te la ke lem so suman ta bang ne la so alang li phana julo alang li bangke la so tangte pini berta ke pansi kangton pon iglo domi thak me kurwang thu